ndabashuje mbifuriza n'ikaze nshuti bakunze amakuru iteganyagihe kuri munsi tugiye kurebera hamwe iteganyagihe ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya 13 Werurwe umwaka wa 2024 turareba mu masaha mu gitondo turebe no ku gicamunsi ndetse turebe n'iminsi 5 uko izaba yifashe uhereye ku munsi w'ejo kugeza ku itariki ya 17 z'uku kwezi. Mukaba mugiye kubigezwaho nanjye Rusangano Frank na makuru mamateguriwe n'ikigo cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Ku munsi w'ejo rero biteganyijwe yuko tuzagira imiyaga ihuha ituruka mu bice by'uburasirazuba bw'igihugu cyacu yerekeza mu gihugu hagati ndetse n'uburengerazuba. Iyo miyaga izaba ihehereye gusa nkuko tugiye kubibona nta mvura bizatanga henshi mu gihugu. Nko mu masaha ya mu gitondo biteganyijwe yuko mu ntara y'amajyepfo nta mvura tuzagira mu turere twose tugize iyo ntara. Intara y'Uburengerazuba nayo biteganyijwe ko ku masaha ya mu gitondo nta mvura tuzagira. Ubushyuhe bwo hasi buzabura hagati ya °C 11 ndetse na °C 17. Akarere ka Nyabihu muri iyo ntara niko kazaba gakonje ugereranyije n'utundi turere mu gihugu kazagera ku bushyuhe bwa °C 11. Naho mu ntara y'amajyaruguru biteganyijwe yuko naho nta mvura tuzagira ku masaha mu gitondo. Ubushyuhe buzabura hagati ya °C 13 ndetse na °C 15. Intara y'Uburasirazuba nayo biteganyijwe yuko nta mvura tuzagira mu turere twose tugize intara y'Iburasirazuba. Ubushyuhe bwo hasi buri hagati ya °C 16 ndetse na °C 17. Umujyi wa Kigali naho ku munsi w'ejo nta mvura tuzaba dufite mu masaha mu gitondo, tuzagira urunyurane rw'izuba n'ibicu. Naho ku masaha y'igicamunsi biteganyijwe yuko ibicu bizakomeza byiyongera cyane cyane mu duce tw'imisozi miremire ndetse n'ibice by'uburengerazuba. Nko mu ntara y'amajyepfo ku masaha y'igicamunsi ho hateganyijwe yuko tuzagira imvura cyane mu karere ka Nyamagabe ndetse n'akarere ka Nyaruguru, utwo n'uturere twegereye ishyamba rya Nyungwe. Intara y'Uburengerazuba nayo biteganyijwe yuko tuzagira imvura ku masaha y'igicamunsi. Ubushyuhe bwo hejuru buzabura hagati ya °C 24 ndetse na °C 27. Intara y'amajyaruguru nayo biteganyijwe yuko tuzagira imvura mu turere twa Musanze na Burera muri iyo ntara y'amajyaruguru. Utundi turere two muri iyo ntara biteganyijwe yuko nta mvura tuzagira. Intara y'Iburasirazuba yo biteganyijwe ko tuzakomeza kugira urunyurane rw'izuba n'ibicu n'ubushyuhe bwo hejuru buri hagati ya °C 28 ndetse na °C 30. Akarere ka Nyagatare niko kazaba gashyushye ugereranyije n'utundi turere mu gihugu kazagira ku bushyuhe bwa °C 30. Umujyi wa Kigali naho biteganyijwe yuko nta mvura tuzagira ku masaha y'igicamunsi n'ubushyuhe bwo hejuru buzagira kuri °C 29. Naho mu minsi 5 iri imbere biteganyijwe yuko tuzakomeza kugira imiyaga ihehereye ihuha ituruka mu bice by'uburasirazuba iza mu gihugu cyacu. Gusa nta mvura nyinshi tuzagira henshi mu gihugu, ariko ku matariki ya 15 ndetse n'amatariki ya 16 biteganyijwe yuko tuzagira amahirwe yo kwiyongera k'ubuhehere mu gihugu cyacu ndetse tukagira n'imvura mu turere twinshi tw'igihugu. Nsoze mbabwira yuko ku munsi w'ejo mu gitondo izuba rizarasa isa 12:02 rikarenga isa 12:17 z'umugoroba. Mwakoze gukurikira amakuru iteganyagihe, mukomeze kugira ibihe byiza.